He pūtoi whakaaro I kohia ake ai e tākuta Maria Barge. Hei whakātu I ngā huarahi me ngā rautaki I whai ai etahi o ngā māngai wharepāre mata Māori I ngā tau o mua. I te whakaterenga o te pukapuka nei, a Joe Glenn. He putunga kōrero nā Maria Barge mai te whatumanama o ngā mema pāremata o mua me era o nai nei. E kore e rangora ki waho o te whare pāremata. Mainly it's to get the views of former parliamentarians and current parliamentarians on the record. These are things that they wouldn't ordinarily talk about. Ko etahi o ngā rārangi kupu o roto te taonga nei. He whakatakato I ngā rārangi ingoa o ngā mema pāremata Māori mai te tau kotahi mano warurau oro te kau māwaru ki tēnei tau, me wā rātau kōrero. Tēnei pēr te tuatahi o ngā pukapuka pēnei, ka mutu, ko puta nei hei tirohanga anō mā tātou. Kia kite anō tātou I tēnei o ngā hikoitanga, I roto I ngā tau kimuri, ko eke tātou kihia, I runga no I tēnei kaupapa. Kei konei tātou e kōrero ana, o tēnei take tōrangapu, me tērā take tōrangapu. I whakatakoto hea te kākano I te kai e tita motana pukapuka, I muri hoi te hui Māori I tūki roto te whare pāremata I te rātau. He raue mi tēnei pukapuka, he raue mi kāre anō kia kite, e pāna kia ngai tāua. Mā tēnei, ka whānui ake te mātauranga o ngai tāua tuatahi, o ngai tauiwi hoki. Kua tīwatake a Maria Barge ki te tuitui etahi kohinga kōrero, anō, mo te Māori me te whare pāremata. Joe Glenn, te karere.